Yes, ndagusuhuje nanone wowe ukurikiye Iwacu Topic, ndagusuhuje weho turi kumwe muri kano kanya. Nizere yuko ukomeje kugubwa neza, nizere yuko umunsi wawe Imana ikomeje kuzuza imigisha ndetse n'ibitangaza. Rero ntango ninde muri byinshi umunsi, ahubwo ndakubwiye ngo banza urebe neza yuko wakanze subscribe, banza urebe neza yuko wakanze kukazogera kujya tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Nge ndi fixe n'ubundi ndagira ngo uyu munsi ngire amakuru dusesengurira hamwe, ngire ibyo tuganiraho. Tudatinze rero uyu munsi nakubwiye yuko na gahunda ihari gutinda, tukaba tugiye kuganira ku nkuru y'urubanza rwabereye mu rukiko rwa gisirikare. Urubanza rwabereye ku rukiko rwa gisirikare kabisa ruherereye i Nyamirambo, ikaba ari urubanza ruregwamo abantu 28, harimo abasivile 23, hakabamo ababarizwa mu ngabo z'u Rwanda cya aba RDF 3, ndetse hakaba harimo n'abandi 2 bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Yes, ngira ngo twabiganiyeho mu minsi yatambutse, tuganira ku bafunzwe, tuganira yuko ari abafunzwe bashinjwa ibyaha bijyanye no gukoresha umutungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bikaba bifite aho bihuriye n'urugendo ikipe ya APR FC yakoze ijya gukina mu Misiri ubwo yakinaga na Pyramide. Abafunzwe rero harimo kapiteni Penina Mutoni, hakabamo kapiteni Penina Umurungi, Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rigani Rugaju, hakabamo Ishimwe Ricardi, hakabamo Mucyo Anta Biganiro, hakabamo CSP Sengabo Hilary Emmanuel, hakabamo CSP Oliva Mukanabana. Abangaba rero nabafungiwe muri kino kirego, bafungiwe muri no dossier, bakaba barafunzwe bashinjwa ibyo byaha cyangwa icyo cyaha mubwiye. Rero kuri uyu munsi iyi tariki ya 13 muri uku kwezi kwa munani, bakaba bahawe uburenganzira bwo kuburana, bakaburanira mu rukiko rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo nk'uko amategeko abigena. Ngira ngo urabizi yuko mu mategeko y'u Rwanda iyo ukoranye icyaha n'umusirikare, rero biba ngombwa yuko iyo mugiye kuburana muburanira mu rukiko rwa gisirikare, kabone niyo weho mwakoranye icyaha waba uri umusivile. Abangaba rero uyu munsi nibwo bagejejwe imbere y'amategeko, gusa ibyaranze uru rukiko nuko bose siko baburanye, kubera yuko witwa kapiteni Penina Umutoni ndetse n'umwunganizi we rwose urukiko rwabemereye yuko bazaburanishwa ku wa mbere ku itariki 18, kubera yuko umwunganira Mutoni wamufashaga kuburana muri kino kirego. Uyu kapiteni Mutoni we yaje kugaragaza yuko umukiriya we atabashije kuba yahita aburana uyu munsi, kubera yuko ngo dosiye yakiriye saa 2 z'ijoro ryatambutse, kandi yarasanzwe afite uburwayi, atwite, ku buryo byaje gutuma atabona umwanya wo kwitegura urubanza. Ibi ngibi rero bikaba byasabwaga yuko n'abandi baburanishwa mu minsi iri inyuma, kubera yuko ntango bifuzaga ko baburana batuzuye kandi ikirego barimo ari ikirego kimwe. Gusa byaje kurangira abunganizi b'abandi baburanishwaga basabye yuko urubanza rwatangira bakaburana. Ubwo urukiko rwabazaga niba biteguye, bo bavuga yuko biteguye kuburana. Rero ikindi wamenye nuko abunganira abaregwa bo basabye yuko urubanza rubera mu ruhame, kuko ikiburanwa ari umutungo, kuko icyo baburanaga ari umutungo wa rubanda wakoreshejwe nabi, hakaba harimo n'abasivile, bityo ababunganiraga bo bifuzaga yuko byaba bikwiye ko baburanira mu ruhame, n'ushaka kwitabira urubanza akaba yaza akarukurikirana. Gusa urukiko rwasuzumye icyifuzo cyabo bari bafite, rwanzura yuko urubanza rubera mu muhezo, kubera yuko haregwagamo abakozi ba Minisiteri y'Ingabo, bityo bikaba bifite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Abantu benshi rero bari bitabiye urwo rukiko baje kurukurikirana, gusa byarangiye rubereye mu muhezo
bo barasohoka bajya hanze, cyane cyane yuko bitari byemewe gufata n'ifoto y'umwe mu baburanishwa cyangwa bose. Gusa wabonaga yuko ari aba bantu bameze neza ku maso kabisa, bambaye imyenda y'icyatsi nyine nk'abafunzwe. Gusa bamwe muri bo bagerageje guhisha mu maso, bambaye udupfukamunwa ndetse bashyiramo n'amarinete. Rero ngira ngo usibye abanyamakuru b'imikino bari muri kino kirego cyangwa muri ino dosiye, harimo abakozi ba Rwandair, harimo ab'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, ndetse hakaba harimo n'umuvugizi warwo Hilary Sengabo Emmanuel CSP. Rwose nawe reka tuvuge Imana ikomeze imworohereze, yorohereze bari Karidi barigani Rugaju. Gusa ibingibi twavuga yuko uyu ari umunsi utari woroshye kuri bo. Ubu ngubu ntituramenya imyanzuro yatangajwe, gusa uyu munsi twavuga yuko rwose ari umunsi utari woroshye. Rero nyemerera ngo usobanurire icyaha abagabo ndetse n'abagore bari kuzira. Barakekwaho ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibingibi byose rero uri kumva bikaba bifite aho bihuriye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bityo rero nk'uko biteganywa n'itegeko, abasivile nabikubwiye, iyo bakoranye igihano cyangwa iyo bakoranye icyaha cyangwa amakosa n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera, ariko ibyo ngibyo bikabera mu rukiko rwa gisirikare rwemejwe ko baraburanishirizwamo. Rero ibi byaha byakurikiranweho bifitanye isano n'urugendo cyangwa uruzinduko ikipe ya APR yagize muri CAF Champions League y'umwaka washize, ubwo yajyaga i Cairo mu Misiri guhura n'ikipe ya Pyramide FC. Ngira ngo urayiyumviye, ngiyo inkuru. Nicyo nakubwira ni ukuvuga ngo Imana ikomeze yoroshyemo, Imana ikomeze igirire impuhwe aba bakuru bacu mu itangazamakuru, ikomeze yoroherezemo abo mu nzego za gisirikare, abo mu nzego zishinzwe igorora, abakozi ba Rwandair. Reka Imana ikomeze ibabe hafi, ikomeze ibabe uburyo, yego ngo imbabazi nizijya zikuraho igihano, ariko muri byose banyuramo bakomeze kugira umutima ukomeye wihangana, bakomeze kugubwa neza muri buri kimwe. Reka kandi Imana ibagume iruhande, wo kurengana narengane, wo kuryozwa ibyo yakoze nawe Imana ibijyemo, bigende mu mahoro ntawe urenganyijwe. Rero twabanye muri iki kiganiro ndi Fix nk'ibisanzwe, nkaba nkwifurije nawe gukomeza ukagubwa neza nkuko natwe nyeka ariko birakomeza bigende neza. Mwibukije rero gukanda subscribe niba unejejwe n'aya makuru ukawumva wazajya uhakura n'andi makuru. Mwibukije gukanda subscribe niba wumva twajya tubana umunsi ku wundi, wibuke ukande n'akazogera. Rero ndagushimiye we wakurikiye kino kiganiro, reka tuzasubire n'ibindi biganiro. Ngira ngo ujye ukomeza guhora uregeye, kuko natwe amakuru yacu ni umwanya ku wundi uko habaye agashya, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda.